Prateći treninge i kvalifikacije za veliku nagradu Sjedinjenih Država u Austinu u Teksasu, mislili smo gotovo je. Vettel je neuhvatljiv, Alonso previše zaostaje, utrku prije kraja dobit ćemo najmlađeg trostrukog svjetskog prvaka u povijesti. Ali formula ove sezone nije raspoložena za mir i kolotečinu. Uzbuđenja ne prestaju, ludilo se nastavlja, prvaka ćemo doznati tek u posljednjoj utrci za tjedan dana u Brazilu. Vettel je poveo utrku s najbolje startne pozicije, slijedili su Weber, Hamilton i Alonso, a odmah iza počeli su obračuni Hülkenberg, Schumacher, pa Grosjean, Raikkonen, Massa. Hamilton je u 4. krugu prošao Webera koji ima problema prvo s Kersom. U 12. krugu fantastičan dvoboj Raikkonen-Hülkenberg, Finac se probija naprijed. Weber staje u 17. krugu, ponovo alternator na Red Bullu. Od 21. do 27. kruga gledali smo prolaske kroz bokseve i proboj Jensona Buttona koji je startao 12. na tvrđim gumama i vozio je sjajno. Čitav niz preticanja i obračuna smo vidjeli, a dva zaslužuju poseban spomen. U 42. krugu Hamilton je prošao Vettela i preuzeo vodstvo, a 4 kruga kasnije sjajan dvoboj u kojem je Button prestigao Raikkonena. Lewis Hamilton dodatno je začinio sezonu svojom 21. pobjedom u karijeri. Vettel je tako osvojio samo 18 bodova za drugo mjesto, a Alonso je utrku završio treći i uoči Brazila za Vettelom zaostaje ipak dostižnih 13 bodova. Do bodova su u Austinu stigli Massa, Button, Raikkonen, Grosjean, Hülkenberg, Maldonado i Senna. Red Bull je osvojio konstruktorski naslov s 440 bodova. Ferrari ima 367, 14 više od McLarena. 273, 260, to je odnos Vettel-Alonso. Odluka pada za tjedan dana u Interlagosu u Brazilu.